Mic no off. Kwesi papa de no on. Me wa do me wa pudi ani papa de so. Me papa oni patient. O say ye gaza o papa di. Na o to abrofudi na sabrofudi na abaso amom. Oto wodi oto. Ana mtese se me abrofudi na twam. Kwesi. Ona ma abrofudi pacho. Edebi. Ona bro. Me say adogaga do prema we ya brofudi na to atwe. No ya kwara. Say wa hunu se dan se ne yen yuso brofudi ni biom. President grandson the William. Cause what William ni biom. William note. See the or the chief Jerry Forcing. Me nyina wa brofudi. Patro me dia na pokwa hwene. Me ba odi kan friend Prince Godman Forcing. Ni odi ho friend General Adwo Usu Forcing. Na interfor no so Jeremy Forcing and Jessica Forcing. You why there? Me patro me dia me pe brofudi nti fa me. Abna to be friend me patience. O de opa yesa wo send ni mumu sisi na hwe ni e friend me patience. O de opa enye sa wo hwe wo ya na wo send this car. Oh. Ayo yesa mam sisi na twa uwi a twato. O to be twa me se wo ya na wo send this car. Wo send this car na enko ye. Mo me number. Check your phone so na copy. Hey. My emergency me ba mo betete me patro me kind of work at no nsem dia matie fire ne enko na ma me fa ayoa kwesi ma me he maybe the patients go boku nya ko every and me say nya ko kokko e ba me come anim the new crusading guide that work at kra me ayoa wo hear phone message the new crusading guide that work at da ha na wo hwa anim ase ya so hu yewura kwase da odike wo se de etu akotwe de twere wo de chopper ama otumfo wo se anofom brejo asem bi o kan ya antwa ye asem bi o kan ye na nan mahemfo ya e wo manhia hemfie wo mo ebo anyoso no watwe asan na ebri bia wo tumfo beto no sa frɛ no se ye wi o se ye nwumre o se ye nadwo ese wo mra hemfie na wo mo enum asomdwabua no wo se bri bia na otumfo be frɛ no bɛkɔ enti wo de kensem wo de kɔto dwa megire se o te hu bi ma nipa bia che kra kɔbɔ ne tuo wo ne kamu a nyame ne fa fie nya sa de anka yante asempa na eno achi krampo so manhia hemfo etwa adwan gu ne so etwa na suo efri mpotem hodom no wapa ho akyɛw into the new crusading guide the wakata de ho asem ato katafetu so edu patonye medino no ato katafetu so edu e wo ha say ti onsaka obekenkan bi na wo hwe katafetu so miensa broja jemfi oh story na fa he aha meba nti mame kwa katafetu so du we no eye abrante broja jemfi ono eye NDC amanyoko ne ba na yekasai no ode tolo MP no akwako gina court na samu nyina ne se opani no ebra wo babedi adwa eba be ye mrase adwani no na ase akambi anase kambi da ne ho ya wan hwan yeso hwe Australia manimu a be se 2011 enna mrase adwani no ekoye adwimudie ene subamboni bi kofrodo nkrofo ema Australia sabre no ene ko gina court ne mu ono agitum se ampa kwadro mode bodo no wage atum won na yeye ema eno soso no oje ho asotwe na eno na broja jemfi kire sei wo hye kwan e fa so ene sadia enwoma no ekoye ye no a owura no onsam fata so obedi emrase bedwani e wo Ghana hanom amana ye eno ti no ordinance akwakodan Supreme Court ya wo hye se Supreme Court ade ba ye adwuma na wono ne de bia semrase bedwani no omaje fi ni nsem na eno ati so na sotwe bia wo hono ne sade mra no eka no wo mo enenadi eho kitode e kobere sanse bi mu kaso o na 2011 dia say wo 2022 wo so de ka asem kra ne chese 11 years impo na so wo asem so court age lawyer fo na beba bebo yen se wonya case bi e wo court sem say ye je ni ade na 10 years twam a eno no efie no fofa asem no ana enfofa asem no ema no nya yie eno eye de aloyafo ebi enso so ede atutum ti no ebrepamu na ensem yabo awremu no lawyers bebam na omaboa yen ene enchemu kakra eno ho asem e wo the new crusading guide da obakra temu
Mame fanko Ghanaian Times na yenhwe. Wo ba Ghanaian Times mu ha say ya so ahu. Ye ka say no ye nua bema CJ minim se Latif Idrisu. Ya nua bema wo join you say obehunu no na me de minim se de frefre no. Homa hyehyehye ne ti hu ni ade ya. Wo be kai se nipa bi kobro no in 2018. Ewo ye police headquarters. Ebe kwa wi akire na nya nipa bi keke wo. Na ye policefoɔ ena bru Latif bra wakɔ na sadre no ye policefoɔ kwakɔche koko anyi doho na endi samanyo koyi makodu hono na kyese keka mo policefoɔ ede wo nsa ekeka Latif ede wo mutuo yi eto ebubu abrante yi tini ade eja no yade a kyese niti kwankwa na adwene de aka enti de esese hyehyɛ no wohwɛ eye Ghanaian Times mu a e wakatafeto so miensa de hyehyɛ niti o kyerɛ eno no na eboa hodi no kakra ni brains no oyi ni sesi akrampo na wotumi kra ekɔ off so enti for 5 good years nie Abranti edi akɔnia basa ya resabia akɔnia basa na eno na wache se match yebesimu match bosomi a yebesimu 2023 no ene 5 years a asemi ebaye na wase kamia ye se court asem ne frɛ no wonimu dempo asem ye san be frɛ mpo ne asa kwatena asem ne so ama pepepe ye adwuma na posifo e se omo na age sobo no se omo posifo krompo ka se nei footage krompo omo nya video ne krompo say I was sensitive the name was said omunya bi fama enti no asem no ekonkon ho na Latif Idrisu ene Ghanaian Times amane boni edi nkobo no ene wo cha se obreye pa obreye na ene no on de wo hwe ni man say emra no ebeye adwuma na court asetena no be san hyase na wo hunu ba bia ebekwa kowie say yen patasika bi no obenya o sa asem ye beba togo ne dia ne say ba no ye court dwumadi a yana emra no edaboko na de wo hwen se ebekwa wie ye papa ediama no o kan sem bi wo ha wo se wo dia wo to na wo so systems ye adwuma na sato na adi upan wakodru mu ana behunu se systems ne de ye adwuma ba to da bia ya na se be ye adwuma tem na wo so nya wa hoto no ya na eche ye pa abrante no wo se enye easy ema no sa nyimfoni eda hanom ya ene na wo ha wose na nse nam sade eba ye ntino ni productivity na ko gene na so kwadwuma edwoda kosi ne kwasi da no sese ontu nya ne sabiem wa ba adwuma 2 days 3 days na e wo se o breaki ekọ home kakra na hoden ekọ fom nti sade esi na affect ne productivity a eno so ho asem e wo Ghanaian Time da wo kreta ma saying abna ye fancy me pacho aka last story ye fancy afi na be last story okay mate ye last story aka na me ye no eya church for nagrat na CCT amko strike adanya omampani akwakọ boyera Eric Kansadin eso na mrameye Director General Enfama Ghana Education Service atrechefo ese won man kasa krakoye ye courses bia ebidie mu ye bank ni ade omo certificate omo de buy for promotion ni ade nyina yesi yenyi because anya related to adekire enti aba ne se na omampani timi kokofa e bank so no na meye GES director e wo bra wo hye the requirements obi baba be ye GES director okita owrai onibi atrechefo ya papa ni omo be ye adwuma so omo mpeno a ampanyefo ne omampani eto otwe de anti we yi yatena se omo fi kan sem we nye ne omo ye press conferences upon press conferences yatena se amanadru pempen so say they are on strike sha enra aguna dotuo honso akoda 10 years teacher phone ko che de enti no to upon school tem wakose ne ho ahoma akowu keke just like that enti omampani ni mpanyefo hye the teacher for no eka no omo case na omo ni case bibi won mom enra nkita odi ekọ so omo ne deputy minister for labor yera rekube ko hia no ankosi aga amom say na omo san kwakoto meeting so ene da bokrata ne de ba yesre omo a ye ma ko school a omo kwakosua de cheche ni ho no ma eden pasa kwada na beka se me amekoye no me amasua ma de enti be hu se me nya nim de no yesra ban no ma hu se edom kuma so ya omo kasa ma fo no hye kasa efa ehumasua ho nsem yewra no chukoto no so aka bi ye wode ade se eto aban no ene soafo na kasa Dr. Aduchum eto manim se bibi wo ho mo betumi aye ni manim ye de aso no a omonye
Sebia appointment no mampani ba twen san yo say decision be no be take so mo na chechefo yi enka bo mu ko nyina kwotena se kama sumdwaba omo kan yesre wom ye manage to be say because opanyi bi anya appointment yesre mo and on the bonkata na poso e de ebre ye fast na master assurance your solid partner top choco it's chocolatey CBG we stand with you Agbe the Herbal Center YRSFC latex from your part